Sangpi rimarong Karbi pen Perangke tum ang nuklar dak ben Swai Model Village Teranghem Ariso along kilidam ng Kokputhak Kachithan. Borpathar Police Station giparlo angkang Kattimung Cultural Complex along lialong Lam Kikiklang. Ingdeng thom kepra phok Karbi Catholic ningkan asek amay pikipedapon. Kardom niligar BPM tama birta thanbang chami junaliti mungpi non birta ang tonpen arjuik tha Karbi anglong DC Conference Hall along thangthang ni phayeng kodasir cap ani under Special Marriage Act 1954 arona tengpen Assam Arundhati Gold Scheme puthak Warsai Constituency kachu endu nangji malahaya puthak kachithan kachimum padopon. Under Special Marriage Act 1954 arona tengpen Assam Arundhati Gold Scheme puthak Karbi anglong DC Conference Hall along officers atumpen pen Karbi anglong arlo laso Warsai Constituency chu endu nangji laso Warsai kilong jiaphan kopipia lo nangji lapen Warsai kachipalong dun jiaphan komadatum si kilong jia puthak kachithan kachimum padopon. Assam Arundhati Gold Scheme pen surithom kep Warsai kilong dun jiaphan apia po atum sikalak po pen kilong kiju matum nangji pinanso account do nangji nikani si penso si pinan kitutang atum long lepusi edc partha saradhi jahari lapen marriage officer SCS kilun teole jemia tumpen than pachini Kidamtang thangthang achiklo Sangpi rimarong Karbi kangbodet po alam birta along kiklang aphi Swai Model Village along sikido birta kilong pen Perangke abitung atum there ni phaisia ni Sangpi rimarong Karbi kilia hem humri dampen alang li Perangke atum ang nukachethan dun abirta chinthong hawara Perangke pen birta nang pele Sangpi rimarong Karbi alang li amri hawar Swai Model Village Teranghem arisomar genius terang alongsi dunjui alang lipen kachithana tengki teron hem dodun bomahut kachinek kaholo lapen kisukiun e ahut anta selangli alangli amithang apia po hem do bompen sikichilang bomahut anta thangnan abirta endu te pusi chithan lapen osmar bang hini atum alang liphan kachingtungan ta padam longli osmar atum alang liphan kachingtunga jok kidam chonghu titiputa alang lipen Perangke bitung atum karjo hu chithan idam lak teron hema so thanki hai dak ko ani alang to ni hanang pon te pen besikani somai nura biang ko ke tami kai ta la hot jun tena nam de hai hor jun pok ani ni khana ke thena ke chok ola som si do bome allo ama se ke non phi non ni tani pai hen ke do ani ke ding kan si do lepta alang tum khangna ra khobora be ihan he ni ko ani ke so dani pai hen ke do ni ke so ani chi hang di hang da talang tum khangna ra ta bi ni khan so that on either potential biji ke dolo mama pijong ma pot thangna ra khobor binte bahaya tum punon ni korpo tum ni pingna na pok punon tum khan ko ani la adak ni ko ani dingna do ta hedi ni phan thang khobor ta bi amasila masini ni punon ni choi la ke le ha oh ni apiso bali derlo man hone phan thang khobor nang en ike ni pai hem ko ani ke doal ji ke dinta to jalo ni ta ama osmar khanta ahok lo osmar te do ma ti da heni osmar khanta ni phone che call ji lang tha nangju thai skola be pote bangoi nang bong pen bangoi pote ni chupupu nang pa bang long le ni ki the pen ni baba ke damri hala ke nang ma kali pupu thau pupu he ama se auto chok lo ni apai ka leader por apise ka leader ko ni personalita ni bo manjar lo lakrong phar hem pu sidun bom lo he duk sum sita Borpathar Police Station ki parlo Kattimung Cultural Complex hem ki kim kirang jiaphan pura number Karbi anglong Autonomous Council /Revenue/Land Allotment /760 Part 1/2013 aningkan ARO Silonizan Cycle Pen Longle 15 bigha Dak number 5 Longle Pek Ponlo Sitami Laso Longle Long Lam Kikiklang abirta thereni phaisia ni Perangke pen birta nang pale Non labangso Longle along kania terang apomen bura terang lapen rupsing terang apomen kania terang atum thengpi kovea rong lapen lothea rong haihu air chelo sitarat atum pen apong birta pachini dun bomlo labangso long leke rat along lepu sidami chu echorche pon bom si pilingan ke kovea rong lapen thengpia rong ta theroilo ang parta ARO police lapen radatum aphan birta pachini ponlo ahok kangsai kilong ji aphan radatum sita
aho akang sai kilong litet ajok pini bangke bang trok kep su se arada tum chingrum si biriar lu kido ason amung pahinu piat lu labang so saya long rong asar pumen singnar enjoy singnar jem singnar korsing senar biren inti akas rong pi john terang lapen pari singnar atum pensi jalin pon lo pusi pechinidun labang so long le hem phu binong ke komat lo ni lake apor si chinidun po. Number 15 Mahamaya Constituency ki parlo there ni phai isia ni adapor phai kri isia por malompen surihini ra krisir cap inquiring kana farman MGN rega scheme pen rong arlu kaching thura sai hai hui nangki pale ateng pen ki claim ki dam ji aphan Karbi lo autonomous council Mdun Singh Teron na pen VDC chairman Orson rong piatum pen long e ki somamai ki pedopon Non Hejong Mahamaya Constituency VDC Chairman Kimi Kiman Orson Rong PR Pudeng Det Pen Dode Sang Se Rat Aparman Sai Ki Klem Kachipaduk Ajok Kicheng Sia Phong Block Pen Nang Kipali MGN Rega 140 Scheme Pen Rong Arong Kaching Thura Sai Ki Klem Pon Long Jia Phan Sai Ki Klem Pangcheng Pon Lo Long Eki Somamaya Long Alhisar Puaman Pen Karbing Long Autonomous Council EM Lun Singh Teron VDC Chairman Orson Rong P Alhiaman Pen DMB Chairman Biren Singh Teron Tokmuka Lens Chairman Rajen Rongpi, VDC Member Rajesh Teron, Lawrence Rongpi, Lapen Gram Sewak Matthew Kispota, Atum Pen Danglok Ong Dungman Kido Atum Chetong Dun. Lapen Kidam Tang Thang Ni Phaing Korasir Kep Ani, Basat Deplong Bihari, Bastia Rong Amekar Inut Ningkan Thom Ketsuse, Bihari Ariso, Brain Tumor Akiso Gachulong Ajok, Pinangan Kiso Chichak Nang Lolapen, Amekta Chichar Chedetlo. Laso Kisolam, Arjulong Pen, Karbing Autonomous Council, Mdun Singh Teron, Kiso de ahem humri dampen kiso abang lapen ahem asora tumapan ning kiteyalam the pitikang lapen kiso kacelang jiapan nang ciratun poputa lamcak cipitikang West Karbi Anglong Amkachi Don Bosco High School along Aningkan Wangason thak taksi thang ni phaing korasir kep ani annual sport day mesen pen kipechun pona birta pherang kepen birta nang pale Annual Sport Day ki pechuna mayalong Alhisar Puaman Pen Dr. Vijaya Sara Sawati Pro Vice Chancellor Saint Mother Teresa University for Digital Education Excellence and Sustainability Development Headquarter Melbourne, Australia CEO and founder of Godwin Academy Lapen Manpeng Alhia Manpen RA Lesser Scott Commissioner of Kamrup District Father Quarinas Simle Atum Chetong Dun Labang So Jaimek Kicheng Pen Kijut An Kiklem Kachipaduk Principal Father Dennis Solomon Sister Teslin Headmistress Lapen Than Bang Atum Chipaduk Ajok Pen Luka Charlie Osumar Tumapang Sekekipi Mate Body Mind and Spirit Physical Fitness and Mars Pos Kidam Pen Chenglok Apranganan Ansu Seking Kam Kachi Georgia Pan Sitami Klempon Rinti Dr. R. Vijaya Sara Sawati Kaning Jela Puhenlo Mother Teresa APJ Abdul Kalam na pen Mahatma Gandhi atum henlo alang likayang bong anok belo itumalong non alang litum avidetlo sitami alang litum ikithan ikimum lapen rat aphan lam ki mekithan pon non puanta dobom lang lasi litum kamata nang jiki alang litum avidetlo sitami akar jongkai kita reng verji lasi non itum bharat adet sitami alang litum ahir jume pensi ratchari pon bom lo pusi alang lihin pen ningje. All thanks to our principal, Father Solomon, for taking this initiative to bring me all along from Goa to guide me through. It's been a very, very enriching experience. This is my first time to the state of Assam, and I am completely touched, moved and inspired by the way the discipline the students perform, their English, and more importantly, the love and heart they have for the other home members. So this is a very valid experience for me to take back and compare. The sports day what they have arranged is on par with the international standards. Be it how the scouts came in, how they hosted the flag, how they saluted the people, anything for that matter. It was a class performance. So I absolutely salute the teachers and all the trainers involved in making this annual day so special and so powerful for students. Because I believe if you do great in small things and give eye for detail, that's when you can become a leader in the future.
West Karbi Anglong lang tukapam rong kiri Don Bosco School along Sojong Paris pen patir PC thang ni phaing ko resir ke ani aningkan wang ason tak si piningkan le thota Karbi Catholic ningkan asek amepi ke pedopon Ingdeng thom ke brapo Karbi Catholic ningkan asek amepi ke pedopon along Sojong Paris ki parlo mondoli krip liarat do anatum chetong dun labang so mai pia pharla ki dam thang ni phaing ko rapo ani ani tili Khopor kurusar ni Vinson ing tiari deng pensi ing puponlo ni ing hab along arjapsi pangcheng lo pu Bible kang thil ke peklang ang deng pi kithom ang deng so ing koi along ateng pen ason arna malam alun kachitana sai padopon laben thang ni phaing ko rasir kep ani nim ame pi ke pedopon along kurusar ni Vinson ing tiari deng pen karkli kang thir mate holy mass padopon labang so along kurusar Joseph Teron SDB Wise Provincial of Guwahati Anthony Ingti, ICYM Director and SCC Coordinator Kurusar Lucas Marak, Principal of DBS Sojong Kurusar Nicholas Tedang, Lapen Nisamia Tumchitong Dunsi RDP Dun. Non malam so poropan birta moy ton peksna. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Claret Unisex Salon Kichengsi Sopinsu Lapen Soar Luapan Kipamada Dim Karbi Risunim so rong aje nang kilia pora hut Claret Unisex Salon ahin pen nang wan pilo isi warsai kime Laki Hair Straightening 2199 Hair Smoothing 3299 Hair Rebonding 4299 Lapen Keratin 4299 Ador pen longpon ikji Apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepin unni lasi labang so warsai kimi ahut nang litum tengni ne pin pen ali cuan dunik tha ning cipa bibe pin pen humri dam non lapen nang litum kemese nang tek longpon ikji adin laki rong parpi rong berot iron bridge dung difu Karbi Anglong kachini le tho chiapan humri tame 6001213664 বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihinamo piputot birta along wangtulo Menarong Patuak Lamalong Men Miji Sport Association pen Cricket League match thereni phai si pen kapang cheng pona birta nangle Labang so league match Karbi Anglong Autonomous Council PHE Board Chairman Arideng Pensi Ingpuponlo Kecheng sia ni kapatua terangatum laki Khandajan Owe Chengdon pen men arong KRNC atumang bongsi patuponlo Kecheng sia ni kapatua long men arong RNC aterang Khandajan Owe Chengdon apan keperem habirda riptunlo Manja Hawar Lawrence rong hang sorkari rong asar Kiparlo ang kang rong sirke pen than rong ker therini phai sia ni sarkari rong asar hema birialong karklipona birta nangle Lawrence rong hang sarkari rong asar kiparlo ang kang rong sirke arong atum pen than rong ker karklia sai along kurusar atum laki Lawrence rong pi Dhon Singh Teron Chandra Singh Teron Himari Teron Julie Singh Terang Budhi Singh Teron Nor Singh Tokbi Lapen Mai Singh Timung atum pensi Kithok kijira sai claim ponlo Kurusara tumpen than rong kerkarkli Gomut mokan mesen pusi pacini Karbi Prime Time ang kelapon si kang don peglo Dumetak mi kurwang tu